uyu munsi none urwandiko rwasohotse rusowe na FDLR igaragaza ko ngo u Rwanda ngo rushaka kugaba ibitero. Iyo FDLR nkwibutsa ko ariyo ahanini ihora iteza ibibazo byose byerekeranye n'umutekano. Ngira ngo muzi ibitero byinshi byagiye bigabwa ku Rwanda bikozwe na FDLR. Ndetse buriya no mu masezerano y'amahoro ariya tujya tubona amenshi yaba yasinywe bira byose mubona. Mu bintu by'ingenzi biba bigomba gukorwa ikintu kishyirwa imbere ni ukubanza kurimbura cyangwa se gukuraho burundu FDLR. Nicyo kintu gikunze gushyirwa imbere muri aya masezerano yaba ariya yose mujya mubona sinywa. Ariko iyo FDLR izwi nk'umutwe w'abajenosideri ndetse ukamenyekana nk'umutwe w'iterabwoba, iyo FDLR noneho yanditse urwandiko ivuga ngo u Rwanda ngo nirwo rushaka kwigabaho ibitero. Nicyo kiganiro tugiye kureba, ndagira ngo ubyumve neza witonze hano. Iyi nkuru tugiye kureba hano ni inkuru ivuga ko ngo mu Rwanda hagiye kugabwa igitero ku butaka bw'u Rwanda, ngo ni igitero kigiye kuba ku butaka bw'u Rwanda. Ibi ahanini ntabwo turi butinde kwitangazo risowe na FDLR, nubwo naryo tugiye kurinyuzamo amaso. FDLR muri aka kanya imaze gusohora itangazo ivuga ko ngo mu Rwanda hagiye kugabwa igitero, ndetse FDLR yo iratabaza ngo Amerika, igatabaza n'ibinyesha n'ibindi bihugu, igashinja u Rwanda ngo u Rwanda nirwo rugiye kugaba icyo gitero. Ariko mbere yuko FDLR isohora iryo tangazo ivuga ngo mu Rwanda ngo hagiye kugabwa igitero, ngo ndetse ngo n'u Rwanda rushaka kukigaba ariko rukabeshyira FDLR, ibi byari byabanje gusa nk'ibigarukwaho mu minsi mike cyane ishize. Umva umugabo mu minsi ishize amagambo yavuze uyobora Wazalendo. Imaginez-vous, on va être à combien? Et l'opération aujourd'hui, c'est des deux parties du Congo vers le Rwanda. C'est comme première mission. Aujourd'hui, nous sommes qui nous reste. Nous devons récupérer Uvira. D'où elle est partie. Ayo magambo uno mugabo avuze ngira ngo urayumvishe. Nejo bundi yavuze no magambo ni umwe mu bayobozi muri Kongo, akaba n'ukuriye umutwe wa Wazalendo. Uyu mugabo yaravuze ubwo yari kumwe n'abanyamakuru imbere y'igihugu cyose kimureba, ari kumwe n'abandi bayobozi, avuga uburyo ki ngo muri Kongo hatuye abaturage benshi, ndetse ngo abaturage benshi ba Kongo baramutse bo ubwabo biyoroganije intambara bashobora kuyitsinda, ndetse ngo ntibere muri Kongo ahubwo bakayizana ku butaka bw'u Rwanda. Nibwo yababwiye ngo uyu munsi turi kuwa gatandatu, arababwira ngo mu minsi 18 iri imbere ati muraza kubibona intambara, turaza kuyinyuza Uvira, tubanze twigarurira umujyi wacu wa Uvira, ubundi intambara tuhite tuyikomezanya tuyigeze mu gihugu cy'u Rwanda mu minsi itarenze 18. Nuba ariyo minsi 18 igiye yabivugiraga, n'ubundi urasanga byenda kugeza mu kwa mbere ejo bundi kuri gutangira. Ngira ngo ukwezi muri kubibona ko turi kukurangiza. Amagambo yavuze ariko ntago twabitinzeho, ariko ngira ngo twigeze gusa nk'abicaho gato twihuta cyane. Ariko noneho Patrick Muyaya, uyu ni umuvugizi wa guverinoma, mumaze kumenya guverinoma ya Kongo, cyangwa se minisitiri w'itumanaho. Minisitiri w'itumanaho muri Kongo Patrick Muyaya ninjoro nawe ubwo yari ari kuganira n'igitangazamakuru cyaho cyo muri Kongo, bari live bari gukora ikiganiro, bamwe mu baturage bakaba bananyuzamo bagahamagara, nawe yaje gusa nk'ubigarukaho avuga ko ngo u Rwanda rushobora kuba ruri gutegura ngo igitero ruzagaba ku butaka bwabo, barangiza ngo bakabeshyira Kongo. Mu yandi magambo abenshi batangiye gutekereza ati kuki Kongo iri gukomeza ihuriza kuri iki kintu kigarukaho. Bamwe bakavuga ati Kongo ahubwo ishobora kuba iri gupanga nko kugaba igitero ku butaka bw'u Rwanda, none ikaba imeze nk'iri gutanga abagabo mbere kugira ngo bitazayigarukaho, uyu igashaka kuvuga ngo n'u Rwanda ruzaba rwigabyeho igitero. Niko Patrick Muyaya yavuze. Patrick Muyaya nawe amaze kuvuga no magambo, icyaje gukurikira muri aya masaha nimugoroba ni iki? Icyaje gukurikira nuko wa mutwe wa FDLR nawe waje gusohora itangazo. FDLR isohoye itangazo rikana ryo turinyuzemo amaso. Ni itangazo basohoye nabo basa nk'abagaruka kuri icyo kintu, bavuga ngo turi kubeshyerwa, ati turatabaza Amerika, turatabaza n'abandi, ngo u Rwanda rushobora kuba rugiye kwigabaho igitero bakakitubeshyera. Ubwo uragenda ubyumva muri iri tangazo. Reka tubaze dusome itangazo ubundi tuze tubisesengure neza. Ni itangazo banditse uyu munsi, hariho ibimenyetso byabo, ibirangantego, amasinyatire n'amakashe, batangiye bavuga ati umutwe wa FDLR mu magambo arambuye, Force Démocratique de Libération du Rwanda, uramenyesha guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, turamenyesha guverinoma y'u Burundi, turanamenyesha Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubu hano ndi gusoma itangazo risohoye n'uwo mutwe wa FDLR, ati turamenyesha Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko Kigali, avuga mu Rwanda nyine, ko Kigali iri gutegura
ibitero byinshi by'uruhererekane ku butaka bwabo mu Rwanda, ngo bigamije ko ibyo bitero bazahita bahindukira bakabishinja twebwe aba FDLR. FDLR yakomeje ivuga ngo ibyo bitero byateguwe ku bushake kugira ngo biheshe isura ya FDLR cyangwa se ngo byice isura ya FDLR, ngo nibirangiza bikoreshwe mu nkuru y'ikinyoma bavuga ko ngo hari iterabwoba ryabagabweho kandi ridahari, kandi bibe urwitwazo rwo kwemeza no gusobanura ko ingabo z'u Rwanda ziri mu buryo bunyuranyije n'amategeko mu burasirazuba bwa Kongo, kuko hari icyo baba bagiye gukora kumega ari kurwanya iryo terabwoba. Hano yakomeje avuga ngo n'itangazo ngo abakoze bimwe muri ibyo bitero biheruka ni urubyiruko ruherutse kwinjizwa n'ubutegetsi bwa Kigali. Aturwo rubyiruko rukaba rukomoka mu mutwe wacu wa FDLR rwatwiyomoyeho bitewe n'ibyo babaganirije, igitutu babashyizeho n'inyigisho zihariye babahaye. Niko FDLR hano mu itangazo bakomeje kugenda baterateranya bavuga ngo hari urubyiruko ngo rwari ruri muri FDLR ngo rwiyomora kuri FDLR, ngo rumaze kwiyomora kuri FDLR ngo bararwigisha, ngo barushyiraho igitutu, ngo barushyiramo impinduramatwara cyangwa se ibindi binyoma, ngo barabaganiriza, ngo none ngo nibo u Rwanda ngo rushaka gukoresha ngo bajye bagaba ibitero. Barangije bakomeza bavuga mu itangazo ngo bashutswe n'amasezerano y'ibinyoma yuko bazabasubiza mu Rwanda ngo mu mutekano, ndetse ngo bazabaha n'imyanya n'inshingano zikomeye mu gihugu. Baravuga ngo urwo rubyiruko rwakuwe muri FDLR. Ati rero urwo rubyiruko rwashutswe bakarutwara rwabaga muri FDLR, ngo abo bantu nibo bakoreshwa ibikoresho, nibo kandi bagize n'uruhare mu bitero biherutse kubera mu gace ka Warikare, byakozwe biyobowe n'ingabo z'u Rwanda, bikaba bigize icyiciro cya mbere cy'igikorwa cyari cyarateguwe. Icyiciro cya kabiri rero ngo kibindi bari gupangisha kubakoresha, ngo nuko none bagiye gukoresha urwo rubyiruko mu kindi cyiciro cya kabiri, ngo urwo rubyiruko rukagaba ibitero ku butaka bw'u Rwanda, ngo barangiza bakabizana bakabishyira kuri twebwe FDLR ngo nitwe twabikoze kandi batubeshyira. Iri tangazo rikomeza rivuga ngo FDLR irongera gushimangira ku mugaragaro ko ikomeje gushyigikira igaruka mu Rwanda binyuze mu biganiro byimbitse bihuriweho n'abanyarwanda bose kandi mu mahoro. Nta mugambi ifite wo gutera Kongo cyangwa indi leta iyo ari yo yose, nubwo hakomeje kugeragezwa kuyishora mu ntambara n'imirwano. Iyo FDLR yanditse ritangazo. Bakomeje bavuga ngo ariko kandi FDLR ngo ikomeza igaragaza ko ibangamirwa igihe cyose ngo ishatse kwegera ibigo bya MONUSCO, ngo irabangamirwa, ngo ndetse ngo bigahungabanya inzira iyo ari yo yose igamije gukorera mu mucyo, kurinda abasivili no kugabanya amakimbirane. Bitewe n'uburemere bw'ibi bibazo, FDLR irabasaba kuba maso, gufata ingamba zinoze no kwinjira muri iki kibazo byihutirwa nk'abafatanyabikorwa b'igihugu n'abamahanga bireba, mu rwego rwo gukumira izamuka ry'intambara rikorwa ku bushake kandi ku buryo bwateguwe. Ati bitubikoze tugamije gutanga ukuri no kuburira abantu ko hari ibitero, nyine ngo nukuburira abantu, ngo n'itangazo basohoye ngo bari kuburira abantu ngo ko mu Rwanda ngo hagiye kuba ibitero, ariko ngo bikaba bigiye kugabwa ngo n'u Rwanda. Nawe nyumvira itangazo basohoye. Banditse hasi ngo bikorewe i Rucuru kuwa 17 z'ukwezi kwa 12, bikozwe na komiseri ushinzwe itangazamakuru akaba n'umuvugizi wa FDLR. Abenshi bahise babihuza batangira kuvuga ati FDLR kugaragaza ko ngo mu Rwanda hashobora kuba hari ibitero bigiye kuhaba kandi ngo ni mu minsi mike iri imbere. Abenshi bakahita babihuza n'ubundi n'ibyavuzwe n'umuyobozi wa Wazalendo wavugaga ko Kongo ngishaka kugaba ibitero mu Rwanda ku itariki 18 ngo bazaba bamaze ngo nyuma y'iminsi 18 bazaba bamaze, ubwo ni nko mu kwa mbere ejo bundi n'ubundi ngo bazaba bamaze kwataka u Rwanda. None bigakubitira ko n'umuvugizi wa guverinoma ya Kongo nawe ubwe yongeye kubigaruka avuga ngo mu Rwanda ngo u Rwanda rushobora kuba ruri gutegura ibitero. Abenshi bakahita bavuga ati ubwo Kongo ntago yabiri gushaka ahubwo kuba yagaba ibitero mu Rwanda, ikabiri kubanza mbega kwiyoberanya no gusa nkaho bihisha inyuma cyangwa se baba bari kubisasira kugira ngo babe bategura urwitwazo bazatanga cyangwa se ubusobanuro. Ikabenshi batangiye kubibona. FDLR iri kuvuga ibi kwibutsa ko ngira ngo n'umusibe ejo twari turi kureba inkuru zivuga ko FDLR noneho ahubwo ikomeje n'ubundi
kugaba ibitero n'ubundi muri kino gihugu cya Kongo, by'umwihariko ku baturage batuye muri Kongo b'abasivile babagabaho ibitero bari kubanyaga ubutaka bwabo. Iyo nkuru twarayibonye, ni inkuru ziri kwandikwa n'ibitangazamakuru byo muri Kongo, bavuga bati FDLR itangiye kuza ikambura ubutaka abaturage b'abasivile bo muri Kongo, abanze kubaho ubutaka ikabatwikira mu mazu ikabica. Iyo nkuru yaciyemo nk'umunsi umwe tuyikoze. Ni inkuru yavuga ko n'ubundi muri Walikale FDLR yaguze ubutaka, cyangwa se abayobozi ba FDLR baguze ubutaka, bamara kugura ubutaka n'umuyobozi baza kubwira abaturage ngo ubutaka twarabuguze, abaturage bakabyanga. Abaturage bamara kubyanga FDLR ikabacunga baryamye mu rukerera, ikaza igatwika amazu yabo, kuko ngo FDLR yashaka kuhakorera ubuhinzi no kuhororera. Abo baturage ngo baratwitswe, abandi barahunga, abandi baricwa. Iyo nkuru twaribonye ngo haza kubaho no kurasana, kuko bamwe mu bari bishwe batwikiwe amazu bari bafite bene wabo bari muri Wazalendo. None uyu munsi indi nkuru n'ubundi yabyutse ivugwa kuri iyo FDLR iri kuvuga ngo bo n'abana beza cyane, ngo u Rwanda rwo ruri kugaba ibitero. N'abantu uyu munsi wa none biri kuvugwa ko mu gace bita ngo ni Walowa Rwanda muri territoire n'ubundi Walikale, ni mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Bivugwa ko ngo FDLR ikomeje kwica abaturage, ihungabanya umutekano wabo, ku buryo ngo amashuri 16 uyu munsi yafunzwe, ntago yigeze akora. Baravuga ngo iyi ntambara iri gutezwa na FDLR mu baturage ntago yakomeza gutya. Bakubwira ko amashuri 9 abanza na 7 yisumbuye yafunze imiryango, kandi atari igihe cyo gufunga bitewe n'iyo mirwano. Ubwo wasubira inyuma ukareba ikiganisho ubundi nakoze, ntago ndibuze kubisubiramo byose. Nanone hasi yakomeza avuga ngo amakuru yatanzwe n'abayobozi b'imico, iyi ni zini nkuru zanditswe uyu munsi n'itangazamakuru byo muri Kongo. Ati amakuru yatanzwe n'abayobozi b'imico gakondo mu gace ka Walowa Rwanda, kandi yemezwa n'ingabo z'ubuyobozi bwa sekiteri ya Wanyanga, ngo abaturage bo mu midugudu myinshi irimo n'amashuri bafunze berekeza mu tundi duce bashaka umutekano, bari guhunga. FDLR nyine yari kwica abaturage. Imirwano yatangijwe no kuba FDLR irashakaga gufata ubutaka bw'abasivile, vuga ko ngo babuguze ngo bukorere mu buhinzi n'ubworozi. Ngo abanyeshuri bo mu mashuri abanza bari hagati mu bizamini by'igihembwe cya mbere, byabaye ngombwa ko bata amashuri. Ati ibyo bigashyira porogaramu y'uburezi y'igihugu muri ako gace. Umuyobozi wa Groupement ya Walowa Rwanda arasaba ko amahoro yasubizwa muri iyo midugudu kugira ngo abana ejo hazaza habo hatangirika, mbega bongere basubire kwiga. Ngira ngo uri kumva ibyo FDLR iri gukora n'ubundi muri Kongo muri kano kanya. Uraza kumbwira nawe icyo bitekerezaho. FDLR isohoye itangazo, n'itangazo mwari mumaze kubona mugenda muri inyohereza, n'abandi bambwira ati ibyo bintu tubonye FDLR yanditse ni ibiki, bisobanuye iki? Ni itangazo batanze, ariko umvishe n'abandi bayobozi bo muri Kongo babihurijeho, ukumva yuko bashobora kubaho ubwo hari umugambi bashobora kuba bafite. Gusa ikiza gihari nyine ababishinzwe nyine ubwo nabo baba babyumva, ni ibintu nyine babasanzwe bakurikirana ubundi. Gusa si ubwa mbere n'ubundi FDLR yabigabye ibitero mu Rwanda. Ni kenshi FDLR yagiye igaba ibitero mu Rwanda, murabyibuka mu Kinigi, murabyibuka ibitero byose bagiye bagaba, twagiye tubikora ibiganiro byinshi n'abantu bagiye bahasiga ubuzima. Reka nze n'ubundi mu kanya twongere turebe n'ubundi n'irindi tangazo risohowe noneho na guverinoma ya Kongo muri kano kanya, naryo mbere yuko ibiganiro by'umunsi nateguye birangira, tubanze turebe ikintu Kongo iri kuvuga by'umwihariko bifite naho bihurira noneho na Uvira. Muganga rero murabyibuka muri Eva Life sinaje bantwaye mu maboko, none dore ngarutse nigenza, narakize rwose. Eva Life mwatabaye ubuzima bwanjye bwari buzimye, none mbatuye umutima nk'ishimwe. Nuko muri Eva Life nta kitunyura nko kubona uwo twatabaye yaratoye imitende. Nawe rero ikaze muri Eva Life, tugukiza umuze mu mubiri, unoze umunezero mu mabanga y'abashakanye, tunakwamurureho ingaruka zo kwikinisha. Waba warazengerejwe na infection urinaire, wazonzwe n'inzoka zo mu nda, impyiko, igifu, umwijima, diabete, sinizite, indwara z'abagore, kubura amavangingo cyangwa warabaye imbata y'ibiyobyabwenge, tambuka, igisubizo kiri muri Eva Life, kuko nta burwayi dakangara. Eva Life ikorera Nyabugogo, haruguru gato ya gare, iruhande rwa Kaizen Hotel. Telefone ni 0788282730. Abari mu mahanga namwe ni muhumure, kuko imiti yacu tuyibagezaho mu buryo bwihuse kandi bwizewe. Eva Life.